Hai, assalamualaikum. Adlaw yato na nga suwa ko bang unuin hikma atau wisdom pa manusia sin pagsaplag sin waba COVID ini pa katalingkal dunia. Jawaban ko in pangasabu ko kandi pendapat ko nakapajatuin manusia sin pag yanun istihal atau ikhtiar amon long sin milikan jimatuin endeavor artinya pagtuyo sin manusia nagpajatusin pakarajaan amon supaya masalamatin hula iban rakyat dengha pagsaplag sin waba COVID ini. Hati niya naghalli bukon miuka hangkan siya tiawag istihal atau nagiktiar tumuyo cumaka sin baran iban pagkay supaya di malamin sin waba simaplag atin niya nag-anib iban himalli. Amo yatuin hikma sin pagsaplag sin waba COVID pa katalingkal dunya. Haliw reng sin pag istihal atau ikhtiar yato kaina. Yanad kita sin waba simaplag ini magkimit iban magtawang-tiawangi magdihil-dihil sa abo kita halom. Kasigpitan katan. Hikato tiatampal sin waba ini in kalamahan iban kapandayan sin mga parinta ha kahula-hulaan ha katilingkal dunya timampal in mga kalamahan sin mga kaibanan na marinta mataod rakyat magsingsong sabab sin simigpit in kabuhianan hati niya way nakatudyo in pakaradyaan nila miu po sinwaba ha supaya matawang in economy iban kasalamatan sin rakyat iban hula timampalin kabijaksanaan atau kapandayan sin amarinta kaybanan ula sabab sin nakatudyoin pakaradyaan nila miu po sin waba jari way hibuk sin rakyat iban timaayon maraw makadhabanda sin parinta aun hula di maug aun hula diaog sin waba aun hula bakas na di maug salta naraog da sin waba damikyan aun na in diaraog na sin waba in hula niya pagsayo nakabangon da nagbalik di maugha waba. Salam kasilasa, stay safe. Assalamualaikum.